Hi guys, nizere ko mumeze neza aho muherereye mwese. Imishane lifestyle nagarutse. Ndashimira abantu mwakoze subscribe. Nimba nawe uri mushyashya hano ukora subscribe kugira ngo tujye tubana. Most the time kiganiro gishasha dukibonera igihe. Subscribing, kora notification, share, like and comment. Hanyuma murakoze cyane. And ndabashimira mwese mudasiba kunandikira mu bitekerezo bitandukanye, mukanandikira mukampa amatopic atandukanye, mukangira inama, especially on my IG Instagram. Nimba utara following kuri Instagram and na Facebook. Amazina hose namwe ni Jeanne Muhoze. Instagram, Facebook ni Jeanne Muhoze. Rero udunandikira zajya mwishura anytime. Ndabashimira abakunzi banje mukomeje kunandikira, mwarakoze cyane. Hanyuma uyu munsi ndatinze, ndashaka kubabwira ku bantu bizera bavuga butumwa, bakabizera kurusha n'Imana yo mu ijuru, niko navuga. Kubera ko ibi ngiye kubabwira nanjye ubwanjye mbifitiye experience byambayeho, mbikuramo isomo. Rero iryo somo niryo ngiye kubabwira none aha ngaha. Twagwaje umuntu mu muryango nuko noneho murabizi iyo umuntu agwaye abantu benshi baraza bakavuga ngo nyamara bitewe nuko tubona umugwayi wanyameze, twabaheza umupasteri cyangwa se umuntu usenga ajya asengera abantu bagakira, agakura ibiheko, mbese akababwira buri kimwe ibijya mbere. Nuko nanjye nuko byangendeye, ndagenda bampa nimero z'uwo muntu z'umupasteri. Nako nimba ari umupasteri, nimba ari umuvuga butumwa, gusa wenda ni pasteur, zanumva bamwita ngo evangelist. Amazina ya pasteur sinayamenya, ariko umupasteri ukuntu byangendekeye nirahangaha kwizera abantu b'abapasteri cyangwa se abantu berekwa, abantu bavuga iby'Imana babwiye, kwerekwa, sinzi gukura ibiheko. Aba bantu mukwiriye kubitondera cyane muri iki gihe. Aba nibo nsigaye nita ntatinya kubita n'abandi bose, umva abahanuzi b'ibinyoma. Nubwo Imana yo kubwira ikintu, ufite uburyo ki wakivuga mu bwenge ukibwira umuntu, ariko apana kuvuga ikintu ukagira ngo none isi yose irashize. Hanyuma reka mbabwire ukuntu byagenze. Bampaye nimero mpamagara uwo mugabo, ariko none sinzi ko navuga. Uyu nimba muri Kenya hari abavuga butumwa bangana gute b'abanyamurenge sinzi, ngira ni nkamagana, kandi bose wagira ngo none sinzi. Bajya bavugana, navuganye n'abarenga 2, ariko umwe umva ukuntu yanzengereje. Umuntu ndamuhamagara, umupasteri wamuvuga butumwa, umuntu were kukura ibiheko, ubona akabona sinza ngo akabona n'isindano mu mwijima. Ndamuhamagara, nari namubona kuri social media avuga aho, nkabona ukuntu ngo atora ibiheko mu myenda, iyo ngiye agashwanyura umwenda, mu nkweto agashwanyura agakuramo nk'ibintu nuko. Noneho icyaje kuba ni ibitangaza. Ndamubwiye, ubwo simubwiye ukuntu tugwaje umuntu, ukuntu agwaye, ukuntu yafashwe, ukuntu bimeze, mbese muheza za preve zose. Nuko arambwira ngo muheze ngo isaha ngo aje kubaza Imana. Namuhamagaye mw'abantu mwe ndikurira, sinababwira ndikurira, bati umve mfasha runaka, mfasha udusengere, twagwaje umuntu mu muryango. Mbese sinakubwira. Nawe aranturiza avuga ati hangane Jeanne, reka kurira, ngiye kubaza Imana mama, ngiye kubaza Imana, Imana irabikora, Imana iramukiza, humura. Nuko anitse umutima, nuko ndakubye turasezeranye. Ya saha ntiyageze, mu minota 30 nahawe message ngo Imana ngo ari kivuze. Ndamuhamagaye bigenze bite,
ati Imana iravuze ngo dukwiye kujya kumusengera. Dukwiye kujya kumusengera iminsi ine, kuko muri iyo minsi ine tudasenga no gupfa yapfa. Hello, sinzi ko muri kumva iki kintu. Mwumve bene ayo makuru. Yes, nari ntaraje gusengesha umuntu, kubwira umuntu ngo asengere umuntu, namara yamazana ibintu by'urupfu hafi aho. Yamuvuga ati Imana iravuze ngo tugende tujye gusenga iminsi ine tudasenga, ngo amapepo yasaze ngo ashaka kumutwara. Yeme mwumva umuntu muzamu. Iyo ngeze aha ngaha njya nibuka nkumva ngiye nko guhwera. Nari mfite depression. Mwumva umuntu ugenda kugutakira nk'umuntu w'umupasiteri, yeme akama kubwira ngo nibitagenda gutya ni ugupfa. Abapasiteri muzamugerageza n'ababaganye, ni ibibazo baba barimo biba byabacanze, ariko kwa muvuga ngo arapfuye, ngo agiye gupfa, ngo amapepo, ngo ibiki kwese nuko. None hasabye iki kugira ngo mujye gusenga? Ngo ohereza amafaranga. Ubu none hatuvugana ndare nyafashe. Ukuga twako tuvugana ari umugoroba turi mu muhingamo. Twari mu mugoroba iwabo, twari mu gitondo iwabo ari mu mugoroba. Izi faranga ndazohereza, akaza mpeza amanimero n'utunimero ngo nohereze kuri za Apple Cash. Aranshusha nanjye nkama numva ariko bimeze. Nkumenyesheje ko mwabantu mwe musenga, mwa pastor mwe musenga, mwerekwa sinzi mukuri ibiheko. Abantu baba babaganye baba babuze uko bagira, na depression ibirimo. Nuko nimukaza muza mwaba mubafatikiranya, mubafatiranya mbese nyine mu kibazo, ariko muze kudufatiranya isi irashira. Nanjye namangenda namashusho umugabo, isi irashira. Nambwa tumve ohereza amafaranga. Ukuntu turi kumwe, ohereza amafaranga. Nabonye umuntu usengera umugwayi agakira. Ohereza amafaranga bahetike. Sinakubwira, yarayohereje muri icyo gitondo. Amugezeho ikintu yarambwiye ngo tuzogendesha, ngo bukeye bwaho ndahamagara ndabura. Haca iminsi 2 mbona aranishiye kuri message. Ndamubaza ati se muvuga butumwa mukozi w'Imana byagenze bite, mwagiye gusenga? Nuko umugabo yambaye se wa muntu byagenze bite? ngo twagiye gusenga, ngo amapepo yasaze, ngo twageze ku musozi. Umva icyo gihe barimo kuvuga ngo araje gusenga ku musozi, ngo ajane na bagenzi be. Ngo none ngo amapepo yasaze, ngo landlord yasaze, ngo agiye ngo gukura ngo umugore we mu nzu n'abana, ngo kandi ngo akiri ku musozi. Mwumva icyo gitangaza yemewe. None nkora iki muvuga butumwa mukozi w'Imana? Ngo genda ngo wohereze ngo amadolari akazamampa noneho total wohereza ya tumanure nturenze, wohereza ya madolari kugira ngo umugore n'abana batabasohora mu nzu. Amapepo yasaze gabonye gandi kuyirukana, none agiye gukura umugore wanje n'abana mu nzu. Ayiwe kwisi mwana w'abanyabyinshi ndahumirwa. Yewe kubera iki bagiye gusohora umugore wawe? Kubera ko wagiye gusengera umugwayi? Ukuga nta minsi 2 gari yashiraga nohereje ayo mafaranga. Wibuke sindi gukora, umugabo ntari gukora, nta yandi mafaranga turagwajije. Uyu muntu se ndaje kumubwira bino bintu. Namubwira ati mukozi w'Imana wasenze, hanyuma amafaranga wenda tukazashaka nyuma, nta kundi wabona wabigenza, tiwishura gukwezi. None kubera iki yaje kubirukana? Ngo amapepo yasaze, ngo genda ngo wohereza ayo mafaranga. Namangenda namanongera gushusha umugabo. Ohereza amafaranga. Wa muntu yagiye gusenga, ngo none ngo bagiye kumukura mu nzu. Ngo umugore we ngo kibaramwirukana ngo kandi akiri ku musozi. None ngiye icyo nifuza nuko basengera umugwayi wacu agakira, nyabo nashaka amadolari wohereza.
masikini. Umugabo anumvira impuhwe pe, aravuga ati tuza. Ngira umugabo udasenga cyane ngo agende yerekwe, ariko yangiriye inama yeme, nama numva ko ntuje. Aravuga ati aba ni abatekamutwe, mugore mwiza, abagabo muza muniga no kubwira abagore neza mutuje, kuko iyo umugore iyo umubwiye atuje niwe wa mbere kumva ku isi. Nari nashushe nahiye depression, sinakubwira mbese nkama numva nyine agiye kumukiza nk'ibyo bitangaza yari yanijeshe. Abagore tuza twizera vuba, sinzi ko turemwe nuko twisanze. Umugabo arambwira ati icara utuze, umeze neza yiyo mwaka utuze, ndangwa ndatuze, gira icyo uvuga mutware mwiza. Arambwira ati aba ni abatekamutwe. Ijya mbere nagize gutya muha amafaranga ari wewe ungiye, none ayo mafaranga yari tike kandi ntabwo yari make pe, hayongeye kuvuga hano. Aravuga ngo agiye kujana nabo basengana bagera kuri 3 baragenda ari amafaranga yose. None twongere twohereza amafaranga, kurumva iyo atari imitwe naho bitekereze neza. Kurumva iyo atari imitwe yagutekera ngo ugume wohereza ifaranga nizi nazohereza, ejo hoza ikindi kibazo. None tuza turagwaje ndabizi, ariko kandi dusenge twe twenyine. Ntusenga tiwizera Imana, ndayizera mutware mwiza. None genda uvugane n'Imana, usenge, komeza usenge, tucike intege. Nuko bitoroshe, nubwo turi mu bibazo byinshi, tucike intege. Hanyuma uyu mugabo mumpe tuvugane, sibyo? Areke kugutesha umutwe, areke kuguhabura, areke kukumara tutorohewe muri ibi bihe turimo, sibyo? Nuko byagenze koko. Ndavuga ati noneho reka nguheze nimero uvugane n'umugabo wenyine akohereza. Akazamambwira ngo simvugana n'umugabo ngo ni umukwe. Yamabaga umukwe nimba yarabaye umunyabyinshi, nimba yarambereye data wacu, yamaba data wacu aho yamambera sinakubwira. Yamaba umunyabyinshi yavuga ati umugabo wanje ngo ntabwo ngo yavugana n'umugabo wanje ngo kubera ko ngo ni umukwe. Uyu muntu abaye umukwe ati wa mugabo we, nibwo tukivugana ijya mbere kuva nashakwa ubaye umukwe? Kuva ryari? Uri data wacu, urinde huyu. Ndahumiwe. Ndavuga ati uvugane nawe kubera ko yansabye nimero yawe ngo muvugane iby'amafaranga agiye kukohereza. Abona kwemera. Nuko umugabo yamwandikira ntamwishyura, amuhamagara agira ukira amufatisha, aramuvuga avugana nawe. Aramubwira ati ariko wa mugabo we, warakoze cyane kudusengera. Ubwo hari hacenye iminsi 2, sinzi ni uwo musozi nimbara uriho simbizi. Amaze kuvugana n'umugabo arambwira ati iby'amafaranga byo wibagirwe, ntandi mafaranga dufite, nari yatwayohereje kubera huti ngo ni itike kugenda kuri uwo musozi wo gusengeraho. Nuko none nje nta amafaranga mfite. Nimba ko kuri umukozi w'Imana ukaba waravuze ngo uzadusengera, usengera umugwayi wacu, genda usenge, kandi nimba bidakunze nta kundi Imana izikorera ibyayo. Ariko nta amafaranga ubu none uwo mubare w'amafaranga ntayo mfite, nta mafaranga ndi gukorera, turagwashe. Nuko yamakupa yakupye ngo atamusezeye. Naje kuvugana n'umugabo arambwira ati yamukupye. Ndahumirwa, ndaheba yemewe. Nyuma bukeye ndaza kumuhamagara, kandi muhamagaye yamanohereza amafoto y'ibihunyanga byose, akaza nohereza imisaraba iriho agati k'umusaraba kariho umwenda utukura, kariho n'umwenda wera. Nuko ndasobanuzaga ibi ni ibiki, ngo ibi ni ibiheko nakuye. Bigenda gute? Ngo ibi ni ibiheko ngo bari barateye, ngo kandi ngo bari bashaka ko ngo ahita apfa ubwo. None se arakize? Niko Imana yakubwiye. Avuga ati no gukomeza gusenga nubwo nyine ngo ifaranga zabuze. Icyo kibazo atariko icyo ni igiheko bari bateye. Yohereza nk'akantu k'agafoto yafotoye kameze nk'umusaraba, aroherezaga. Ndakomeza n'ubwoba bwanje, ngasenga ngakomeza kubwira Imana ati Imana yo mu ijuru uturinde urupfu mu muryango. Ati mbonye urupfu mu muryango, ati kimenyi nguyu umusaraba nakuye. Umugabo yabiraka amaseke imbavu zikamujya.
ukuwe ni wafotora akantu kakamuha agasa nk'uri gupinga, ari ku ruhande rumwe. Nibyo abantu basenga berekwa, mufata mukifotoresha utuntu mukohereza abantu ngo nguyu umusaraba ngiyi. Oya, ntabwo ari ubwo buryo wabwiramo umuntu. Wavuga atari ibintu bari bateye none twasenze twabikuyeho, ugasenga ukizeza umuntu igitangaza, ukizeza umuntu ko hari Imana ishoboye. Apana kubwira umuntu ngo murapfuye, ngo murapfushije, ngo tubonye urupfu mu muryango. My dear, umuntu wese azafigiye hece. Ngewe namaze kumenya ko hapfa umuntu, hapfa umunsi, ntabwo hapfa umuntu, hapfa umunsi, kuko umunsi wawe wageze urapfa. Nubwo hobiki, buri muntu wese ubuzima bwe buri mu biganza by'Imana, ntabwo buri mu biganza bwanyu mwaba pasiteri mwe mugenda guhabura abantu ngo murapfushije, ngo zana ifaranga, ngo tuje gusenga. Mugabanye imiriro y'ibinyoma no guhabura abantu kubera inda nini. Mwaba pasiteri mwe, mwabavuga butumwe mwe, sinzi abantu bose mugenda mugatwika abantu n'ibinyoma, mukababesha ngo mbonye iki kubera ifaranga. Mukure kubipunguza. Ubu twamenye ubwenge. Ubu ngubu nta muntu ushobora, isomo nakuyemo muri ibi bintu, kwizera umuntu nubwo wogwaza gute, ukagwaza mwene so, ukagwaza umwana wawe, ukagwaza umuntu wari we wese, umuntu akakurangira umuntu uti hari umuntu wo gusenga, kandi haza abantu barangira, kandi ntibazava kure bo mu muryango. Akiri nimero ya runaka ari amakubwira ibijya mbere. Ntaho bitandukanye no kuja kuraguza, kuja kubwira umuntu ngo waje gutya, byagenze gutya, bimeze gutya, none sengera. Azamufatira kuri ya preve wamuhaye, akamatangira kukubwira ibimurimo. Ntabwo nahakanye nimba ari Imana yabivuze, ariko uburyo ki bagutwara nka kujya ku imodoka ya chefiri. Zana ifaranga rimwe, nyuma y'amasaha zana izindi faranga. Come on, abantu ba pasiteri, please, mumeze gutyo, ibyo bintu mukwiye kubihagarika. Nako twarabamenye. Ikintu nabwira abantu, isomo nakuye muri ibi bintu mwabantu mwe, isomo rya mbere, jya wiga kwisengera, usenge. Imana basenga niyo nawe wasenga. Icya kabiri, umuntu ntakaza yitwaje ngo zana ifaranga akurye n'utwo ufite, hanyuma agende agusengere akubwira ibintu by'ibinyoma. Yaranyemeje 100% ko tugiye gufusha umuntu mu muryango. Imagine ugira ukumutakira uri kurira wahwereye washize, muragwaje ngo mugiye gufusha. Imana yo mwijuru musenga, abangaba mwizeye mwese mukaja kubahanuza, ninko kuraguzaga. Umuntu yiga kumbwira ati mpanurira, mbwira iki. Ni ibintu byoroshye kuza kukubesha. Bizoshoboka, hari abavuga ukuri n'ababesha. Ni ibintu byoroshye. Tujya dusenga, twisengere mu kibazo icyo ari cyo cyose, twisengere. Ibyo ni byo shuri nakuyemo, kuko twese dusenga Imana yumva gusenga kwacu. Imana yumva buri muntu wese ititaye ngo ngwiki. Ifaranga zarabuze ahita acaho, namwandikira ahita acaho, ahita agenda. Umugabo ufite abana n'umugore, uyu mugabo ndamuzi, sinshobora kukuvuga mwizi, ariko muri Kenya mufite abantu bacu, mufite abapasiteri mve babateka mutwe byahatari. Hanyuma abantu barakuze, kandi iyo umuntu uri mu bibazo neza, ayowe ugezeho wese azamvuga ati mfite nimero za runaka, mfite nimero z'umuyumbe runaka, baza basenga gutya bakamakubwira ibintu byose bijya mbere. Ariko no, ntaho bihuriye. Ntukabikore. Nubwo wagwaza, nubwo wabugwaje kuri uyu munsi, waba uri kubona iki kiganiro ugwajije, jya wisengere, ubwire Imana ati Mana bimeze bite, Mana mu izina rya Yesu iyi ndwara ihagarare. Dusenge mu izina rya Yesu. Nta kintu Imana ijya yumva buri muntu wese. Apasiteri, abavuga butumwa, abayumbe, aberekwa, abakura ibiheko, muhagarike iki kintu. Muhagarike guhabura abantu, muhagarike kubesha abantu mu izina rya Yesu. Mujye mufata ubusa, mureke kubesha abantu
mushaka gusa agafaranga, mureke kubesha abantu. Ntabwo byakongera nabikuyemo isomo kwisi, kandi uko nari mbahawe n'abantu amanimero, bakama nimero iyi uyu azabikora, uyu azasenga, uyu umva umunsi umwe uyu. Hagarika gusabisha amanimero zo gushaka abantu basenga. Umuntu abasenga baza bitwaje ibiri mu marangamutima yabo, nibyo bakubwira cyangwa se ibyo babubwiye, kuko njyewe yari kwamambwira ibyo namubwiye, akamabicaho akamabzuririraho akavuga ati nuko bitewe nuko wambwiye nuko n'ibintu byoroshye. Yari abapasiteri, bavuga butumwa, abayumbe, abantu berekwa, abantu bakura ibiheko, barahari bavuga ukuri, barahari bemera Imana, bakorera Imana mu kuri no mu mwuka, ariko kandi hari n'abo binyoma. Dukwiriye gukuramo isomo, ntibizongera kumbaho, nawe ntibikongere kukubaho. Mugire ibihe byiza, murakoze kubana nanjye, naho ikindi gihe, naho utaha. Kora subscribe, tujye tubana umunsi ku wundi. Murakoze cyane.